ZPM General Secretary Puedi Zosang Lian ko ni chuan ZPM chu inti thabik le thiang hlim bik sarkar na chel to te chu chelai le dera soi thina pu in bei antok na sa hle ti asoya hetiang thu hi an party chuan voi khatma an la soi ngai lo mai ni lovin party dang shwai tu te le sarkar kal to te engma ti that nei lawa an pu ngai lawa an policy kal pui dan sem policy te restricted tender chungchang te kun na thok tu te chungchang te healthcare chungchang le ramta na an na tho dan an policy kal pui dan ero du khoblo de ulai an nei chu an soi sel ve thin thu soi Puedi Zosang Lian chuan an party leader chief ministerial candidate ni bok pulal du oman thu diklo manga be tok na sa hle ti asoya social media lama phe chuan tual that ang tho tha nga an pu a he thil hi an ngai thu taka wangin mei tha khan court a criminal complaint an file hemi chungchang a hian juni som pani khan cybercrime chu investigation report court ta thelu turati ania mi pani man ni to ma se he thil a phu sa ber tlangwal usanga inti fake account ero chu ton thengin man ala ni lo ti asoi ZPM General Secretary chuan chung ko thila pulal do maghoti a zen chungchanga tun naya political party zom tharlim journalist pakhatin mi puiril ru shwai koi theitur zonga rin thuwa a be chiam chu poi anti thuwa soya hei mai hi du tok lova congress thala yin thu chwa siama BJP Minority Morcha National Secretary nen in between anga an pu bok chu mak anti thuwa soya a chelama midang pu ko nga an man mo mama nia an ngai thu soi hetianga Congress Party in Ruralai Party MNF be tur anom reng laya an eptuni pui ZPM an be chiam mai chu sia thiam haran ti thu Puedi Zosang Lian chuan soya Congress Party chu MNF President Puzoram Thanga doi buran ruini chuan tu na tanga lo har chuak to tur an du thu soi BJP Sarkar Hnuaya Manipur zona thlak ten har sana sang an to mek laya MNF Party in BJP an tho puina vo in thleng an na hnuk dok ngam lo chu mak an ti thu ZPM shwai tu te chuan an soya MNF President Puzoram Thangan tu hnaya an party pissa a thu a soina a NDA an hlo thu le Uniform Civil Code dodal tat an tum thu a soi chu Citizenship Amendment Bill dodal tat an tum thu an soi ang lekha ani an hlo thon thu soin Manipur zona thlak te chung an thil ti awang chau tal po in BJP athop na NDA atanga in hnuk dok ngam turin an phut ti asoi